Edia na akoka papa na papa age prede. Yete ha ye de ye train de ebesi December 7th. Say eno a Ghana fo nyina ye wo atweneyem say de ye train na menim de former Ashanti Regional Police Commander COP Nathan Kofi Boakye wode aje berema Bernard Enchibo Siakon Asante Regional New Patriotic Party MPP chairman minim de ode aye na wo say watch na akobi asem wo say mechiwa bo bi a mebo no minim de ode aye na wo say watch na say de obesi abono no na wo ka senka ne boys no omunkwachi Kofi Boakye mbra nanka ono a on handle no ni own way nanka omfa ne nsa enkeka no nanka wode ne nan ne nsa ne nanu nyina abekeka no na wochina na ya na me ya akobusa se so politicians no te se chama Wontumi no wo mu wotumi echen Asante mpanifo ana na eno so de emsa ye ka ne se nye chan se chama Wontumi onye galamsey man oye minor otumine onye galamsey man na minim asama papai akoka abeka no ho achama Wontumi say tuma body be tino no atia body be je no meme ntwibo si akochama Wontumi anwo fedua papa ma akoma enjobrajo yesero ma akoma mra form na etu enkotwe baabi etwe isanse samre ye wa abato bremu ensane nine ani nyina ekire baabi a etu aba de papa wa ye obi a fa kye no ne gya no ho ema no na ontena se isanse wa ye police adwuma no oba asanteman obo asanteman papa paye Asante Regional Commander one commander wotimi ka kye konfo se aha na wo hye tweme na me ba ho ene asafo bridge na se nyinara akronfo ho nyina papa yi ocheche wo mo ema Asante Region jo eti chama Wontumi we dey awotutu ani Jova Trend TV yesero dey papa na yo bia fa kye no emfa wonsa enkeka no enidi mo aha ye Jova Trend TV media ne awotutu a nyame entira obibia